Dostlar, assalamu alaikum. Hurmatlı YouTube görüşçüler. Soquluqdabыз. Soquluq mal bazarında. Bugün hafta günü jekşembi 28 dekabr 2025 жыл. Чебусу Soquluq rayonu, Soquluq mal bazarı. Bu bazarga kelip işe düşelek. Modan başlayınca iki koydan. Ama gördüğünüzler elitalar. Assalamu alaikum. Жақсысыз ба? Так, bu giganttар ekan ha. Ularning tishlari qanday? Yoshlaridan so'raychi. Жаштары 3 жаш бирөө. 2 жаш. 6 тиш, 4 тиш. 4-6 tishlari. Mana aka do'stlar, gigant qarag'izlar. Porter men birdek bo'ladi, to'g'ri. Ko'rdingizlarmi? Tak. Qo'yuqni qarag'izlar. Tak, 4-6 tish bo'lsa, bular bo'z emas. Боз. Bo'z ha? Бирөө француздан боз, бирөө тегемеден. Эмеден. Белоножка. Белоножкадан, Белоножка, мына. Француз белоножка. 12 сентябрь. Bular bo'ylari qancha olib qoladi? Бойлары 94. 94, narxi 92. 92-94. Tak, бағасын айтыңызшы bularning. Базым $5000 да. $5000 ha? Aytilgan бағадан kemi bormi, yo'qmi? Сүйлөшөбүз ha? Kemi bo'ladi ekan do'stlar. Базарга кирелек, мен базарга түшүрөлек мына. Bozorga mына emi keldi. Bak, emi kiredi ekan do'stlar bozorga. Mana quyruqlarni qarangizlar. Razrez bor. Aytilgan бағадан kemi bo'ladi ekan. $5000. Жақсы, номерін қалдырасызбы? Номер калтырайын, айле. Айтыңыз. 0504 0504 94 94 22 22 57. 57. Достар, мына элита іздегендер. Так, екіншісі бұл қошқор достар, көрдіңіздер? Свет қараңыздар, свет. Квадрат қой бұл, ха? Ол бағымен, медеп қойшылы, лабоменен бірлегені. Так, бұл қанша тиш бұл? Жаңа 6 тиш. Жаңа 6 тиш. Бойы қанша? 98 метр ғой. 98 метр. Мына ке достар. Плем картасы бар. Элита деген плем картасы бар екен достар, онда болған. Так, бағасын қанша сұрайсыз? 250 мың сом. Мына. Көрдіңіздер? Разрез бар. Ойы монда екен. Кеми бар ма, жоқ па айтылған бағадан? Кеми бар. Доставкасын ұштырасыз. Жақсы. Телефон номер айтып кетіңіз? 707 61 88 30. Мына ке достар. Бұл линиясы қайсы болып қалады? Султандыкы. Линия Султан дейді. Көрдіңіздер, бұл кастактарды қараңыздар. Төштері әделіна. Бұттарды көрдіңіздер. Достар, çalasыздар. Достар, бүгін базарда вообще мал көп. Тоқмоқ жабық деп. Дордойдың кішілері келіп алған ғой бақы. Ассаламу алейкум. Kimdiksizler ki? Var urgaçlar mı? Var kozu. Kozu narkoku iki Hayse koy. Narkı çette koy. Ular liniyası kaysa? Свет. Buldozderdeki krasavчиктики. Buldozer, krasavчик. Bulardı kraskaga sağlamış şeyse. Qarаңыздар ya. Svetler, kuyruk. Tak, bağısı kançadan bunun? Bağısı 120'dan. 120 mingden. Lan o kozu ne? Afgan aralaş mı? Yok. Kuyruk tükürgöze geç. Buna gel. 120'dan. Kemi var mı, yok baytılgan mağadan? Biraz var. Kemi var ha? Dastavkanı uyuşturasız. Tamam. Buna gel dostlar. Bular işe kozu. Nomerde aytıp koyunuz anda. 707 0707 500 500 247. 247. Dostlar, çalaslar mı? Elitalardan başlanmaz mı? Ayaktan barıp körgözem dostlar. Çarba koylardı da. Oğlum kulağa koşkan olsaysa tamaşalay mı? Buna kez dostlar, çarba koylar. Onda olgan. Ya koylar kimge qaraydı da? Sizler kömez be? Kançadan da et buna? Assalamu alaikum. Yaqtap. Ya jigit qanday ko'r. Bu qo'zlu qo'ylar bu. Buncha bo'zda var bu. Qo'zisi bilan 3 bo'z. 3 bo'z, 2 qo'z bilan. Bular tishlari qanday yani? 2 tish sharalak. 2 tish sharalak ha? Arasında 1 4 tish. 1 4 tish. Tak, бағасы қаншадан? 80. 80 мыңдан?
Mına 80 mingden deydi dostlar. O qo'zisi qaysi ekan? O narqı joqda. Arka kişineki. Mına dostlar. Ko'rdingizmi? Onda olgan qozulu qo'ylar. Ular nomerini qaltirasizmi? Aytыңыз. 702 0702 83 83 60 49. 60 49 var айтылған баладан кеми бар. Görüyorsan bize. Түші береміз дейді достар мына. Çalasыздар. Қозылы қойлар. Боз. Соғылаңыз берсін шоқ. Так. Уалейкум ассалам. Бұл ұрғашы еркек пе? Қанша бұл? 20'dan vermeyedim. 20'dan бермейді ау. 20 бердіңіз. Қаншадан сұрады? 80'da oldu. 380 мың дейді. Ama оларда ұрғашылар ба? Satılıp кетті. Қаншадан кетті? Biri aldı. Өзі екен, сатылып кеттір. Жақсы. О, қара қозылар қаншадан? 27. Бұлар қошқар ма? Ұрғачы ма? Ұрғачылар дейді. 27 мыңнан. Ама қошқарлар чы? Бұлардың есі жоқ достар. Так, базардың içine кірейік маяқ жаны. Так, бұл элиталарды көргізсік болмайды екен. Қанша екен? 4 мың доллардан ба? Екеуі 4 мың ба? Бирөө 4 мың доллар. Бұлар қозылары? Қозылар достар. Линиясы қайсы болып қалды? Караб. Линия корабль дейді. Қозылар. Базар қанша берді ба? Сұрады ма? 90. Hazırla келдің бе? Hazırla келдім дейді. Бұл магазин сценасы қанша? Ең кеми бар ма жоқ па? Болады дейді кеми. Жақсы, номерін айтып кет анда. 557 77 24 27. Достар çalasыздар мына элиталарға. Hazır элиталар тартып берсем, ажықтан сөгөт мені. Çarvalarda koşup tarttı. Mına. Yakı öterigen. Так, мына qo'ylarni so'raychi. O qo'ylar qanchadan shef? 20 mingdan. Bo'g'izlar bular? Tishlari qanday? 6 tish to'g'roq 20 mingdan deyman. O qo'zlar qanchadan? 15 dan deydi. Так, o qo'zlar. Qanchadan jigit qo'zlar? 20 mingdan. Qo'zu, qo'y bu qanday? Bari qo'sa 20 mingdan deydi. Ularchi? Ular da 20 mingdan deydi. Urg'achi qo'zlar. Mana dostlar. Biz bozorda kishi ko'p. Жаңа жылға жақын. Жылдың ақырқы базарлары ғой деймін мен. О қозылар қаншадан екен? 16'da. Еркек ұрғашылар? Biri erkek kalan bir turbat. Оғы еркек. Бұл 30. Бұлар ұрғашылар 16 мыңден, ә? Мұна достар. 16 мыңден дейді. Ал ол қойлар қаншадан шық? 55. Тіштері қандай бар? 4. Бұл не ма? Тоса түшіп қалды. Блондиннің прямой баласынан қашып тұру қойлар. Көрдіңіздер ме? Блондиннің келіндері бе? Магазинский баласы қанша? Бола тұрған жер. 55-тен сұрап атасыздар. 50-ден бересіз, а? 5 өтең боласы. Біреу қара бренд сөйді екен. Көрдіңіздер бе? Номер айтыңыз әм бұлардың. 706 415 505. Доставка. Koydun linyası Karalovski. Düşünmedim. Koydun linyaları Karalovski diye. Karalovski linyaları. Linya Karalyovski deydi. Onda olған қойлар екен. Солаңыз берсін. O kişiге қозылар қанша екен? Екеуі 40 мың дейді. Кішінеге екен бірақ. Охо, мұнеге. Қойлар бүгін тығылады. Көрдіңіздер ме? Базардың içinde. Çarvalarını tartayın, çarvalarını. Ben uşul жүрбөсүн. Bu araşanlar қаншадан?
Sizniki emas. O'zi qanchadan bular? 10 mingdan deydilar. Bular erkek urg'achi. Urg'achilar ekan bular. 10 mingdan. Qancha bo'ldi aka bu? 50 so'rab o'taman. A sotib o'tasizmi? Жаңы jip baylasangiz men oldi o'xshaydi deb Mo jip qol qo'yib ketib o'lakchi bor. 50 ming. Amalg'on qo'ylar. O qo'ylar qancha aka? 16 mingdan. Gördüğünüzler çarva qo'ylar. O jo'nga chiqardi qaranglar. O qancha ekan? 100 ming. Nasos bilan piylanib turadi. Buna shishib turadi. Qulog'ini qo'shibsizlar mana. Liniya qaysi bu? Gruziya. Liniya Gruzin. Quyrug'i tik turadi. До конца разрез bunda. Liniya Gruzin. Tishiki. Жаңы ekitish. Onisi qancha? 100. Bunisicha. Bul da 100. Sen vardın nomerini bırakılmadı. O qo'ylar qancha var ekan? 150 mingdan be. Qo'zlar mı? Don qo'yib tursa qo'ylarga debdi. 7-8 oylik qo'zlar ekan dostlar. Svetleri moshina. Quloqlarni qarangizlar, biren ekan. Bejo'tang biren ekan ha? Bir qarab. Bozor qancha berdi bas turadi? 1000dan beri o'cha. Mingdan beri o'tadi. Magazinskiy bas qancha olib qo'yadi? Bere turgan. Tushmaysiz bana. Undan tushmayın deydi. Nomer qaltirasizmi? Ya. Ayt. 0700 22 33 47 deydi. Bular qancha oylik qo'zi negizi? 7-8 oylik qo'zilar ekan dostlar. Shalasizlar. Bozor alami. 6 işte. Ekönü 50 vereyim dedi. Bu gigantlar qanchadan? Va, Kraft'ın firma bandları. 400 mü? 200'den mi? 400'den mi? Bu 200. Bu 200. Ha bularçı mı var aşanlar? Bunlar 22'den. Bular 22. Semiz etki ha? Ha o koronçıda 22'den ha? Burgaçlar da ha? Yaş koyuyor 2-4. Yaş koyuyor 2-4 22'den. Aytılgan bağdan kemi var. Var. Bularda kemi var. Bunu. Onu gördüğünüzler kuyruklardı. Bir de emin çıkar. Bu kozu. Diş emin buz oda. Tiştiğim buzu var. Boyu 95 plus. 95 plus. Svetli gördüğünüzler bu uzun ekan de 1,5 metreden uzun çıksa da da. Uzun. Uzun koylar dostlar. Ya qochqorlar degan. O ondan da uzun ekan. Evet köpsülüğün nomerini aytıp koy. 227 227 23 23 74. ana çalasızlar dostlar. Ana kişilerdi qarağınızlar, maldı qarağınızlar. Tolla. Ya bular qanchadan baka? Men tartman. Sen tartmayman, qo'ylar tartaman. Az girme aka, az girme. Tak. Oldu. 10 mingden aldınız. Özünüz bağırsız değil mi? Kozlar şurada. Satasıpsız ha. Yo'q, faqat Bular erkek urgaçı. Urgaçılar. Buna hak koylar dostlar. 10 mingden alınmışlar. Urgaçılar. Vay hak koy kozlar kançadan? 10dan. 10 mingden. Urgaç erkek. Aralaş. Aralaş. Buna gel. 10 mingden deydi. Kemi var mı yok mu? Kurukka söyleşiriz. Kurukka söylüyorsunuz. Kança baş var? Oşan açık olaç. Ya narkıl. Kança baş var? 40. 40 baş var hazır. Üyde dağı var bana. Çok. Şulle. Bunun numarını kaldırasın mı? 503 503 70 70 48 88. 48 88. Dostlar çalasınlar. Aklı kozu gerek olsun. Ha, geçkiler yok da. Geçkiler kanca taksın? Eskiden 8dan. 8 mingden mi? Kancaga çeyim olpa? 5000dan 8000 geçeyim. 5 milyon 8 milyon çeyim. Arzan mı? 6 milyon optan bere özüm koy.
Başka birinin tavары. Taqsir, assalomu alaykum. Qanchadan bular? 16'dan 18'ge çeyin. Kozlar mı? Urgaççı erkek? Urgaççı erkek aralaş eken. 16'dan 18'ge çeyin. Vazar ağla mı? Mınake dostlar, bir ağda çoğun başı. Şunday bağlar. Biz videonu ayaktayız. Like'ı basıp kolduğunuzlar.